Ibet tingchua ilung ta pen mene na mai chit ke ze kre kamai gumara sam news kadere insa Zeme ko na salya gara dele Queen Elizabeth II hagwang pui Elizabeth pakana pe danai chit ke ze te set ba mai ge pakring tingkam gai di dele hagwang pui ze zikum tingkum chang na jang ka ket kum habai ke gena pang sia blui ze te pi sap se te pedolak chebam dele ze mara sam po gai dele hagwang pui Queen Elizabeth II papum sak imak pe ze gene re tu chi men doctors ne ning ting ge ga better ze hagwang pui du Buckingham Palace hagwang ki gene medical observation re tu si mene PTCB ze pir hange rangai dele aize hagwang pui Queen Elizabeth II ne privy council meeting ten so ga lu bachang ge dele hagwang pui Queen Elizabeth II danai chit ke ze te set ba mai ting na hi ge lung ge te nai banai te ci ba mai lu lung ne ba moral castle ge ne pakring ting kam gai dele ze hagwang ki ria mene te mena ta ge pechi gai dele Queen Elizabeth II hagwang pui pa pum sang imak pambe sia kan te te bezge ge ne hagwang na me Prince Charles Princess Anne Prince Andrew nai Prince William ne Balmoral Castle में दबे तो तेत कायदे ले Queen Elizabeth II hagwang pui Elizabeth paraha ketsei na ranglia gaira hagwang pui Elizabeth che hagwang bamra ke dungchu be pepeting kum changket high school zering yu na kum kana ke ge chai di bachang ge pepe bam ge pana ge che dungchu de le marasam pogamene sa ze Queen Elizabeth II parting kum react squeeze srok puine tingkum react snaria hagwang bamra ke dungze kedai re di hagwang kiria kedai teize hagwang tebege tu tilang pui de le ze sale Queen Elizabeth II ne Britain kedai go body pe British Prime Minister priyak kreuze kana US kedai go rezete pe President kreuze madai nai Summer Olympic kairia ze pa hagwang bamra ke hagwang tebe tingke petun ka changbam gai be pui de le ze sale zai hagwang pui Queen Elizabeth II pakring ting danai chitke jete set ba mai ge kam gai di belui gum ze pana hagwang pe Prince Charles ne chuna a Britain kedai go hagwang te rai go de le National Socialist Council of Nagaland isaksu moiva enensen ayem ne Naga kedai go pe pai Naga national flag nai Naga kedai go hindele sikwak yazabu Naga constitution anui Naga zet mahange tu chamgara government of India sokrita ge ki zabambe phemaktina chuna ta kyu zabambe Naga political solution lumak leize rangchicha kai zabambe hige chuna a media ramene saze Indian sokri ne Naga kedai go hindele sikwak yazabo ze India kedai go hindele sikwak constitution ge kaim phamra telo zala de leize sale aize Nagaland gu chief minister ne firo ne pogu bodi pe meramanai Indian sokri gu hike leite ze kalanga me dui central representative tu danai chitke jete set ba mai ge anui Naga pistok lamge enensen ayem nai Indian sokri ka ke sampo kak chabam pe AK Mistradu New Delhi ge doze dedam sam gai lu bechangge pepe sam de le the Hindu nine sang ne ya pechaba me newspaper marasam ge sokri gu official ne saze Naga ke de gu hindele sikwa yazaboze India ke de gu hindele sikwa Indian constitution ke kaim phamra hang India de gu bodi pe mera me wang duize dedam ki parliament ge bill teuze pekyu ga gu le zai Naga ke de gu pe pai Naga flag se pram pezet segu ni ka ga be temikrune telung ra phegule kane Naga flag se Indian sokri kigu pata pedege telung ra ketu phema ku lei zarangai de lei Nagaland Peren district 6 Tening assembly constituency kange bambe kabai khelma area game fuki siazu di betsuige Nagaland gu sokri ne pita di bezege ne anugu saibe ex emle street tare zeleng ne behura supeche pelung di zem fuki shabarame teleuloze kacharang kang pepe tablu gumze zinai chitke je skui rimai ge sakti kendra timbo nai go ga me Mr Ilam nei ne me kabai area sakti kendra go convener nai Peren district gu Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM gu vice president Sri Azin ben ne me khelma ne ike singram nai new unkyo kulo ka ke mfui kit le ga be pjep ma pi ga de leise sale Meghalaya government ne Central Reserve Police Force CRPF spy bo gu permanent base hezai pung hange kadai chamsei je pepet ke be phak kru 10 acres of land New Silong Township ke padam hang
tinjin ga be pepet ga be lesi ba lagai de le Meghalaya Chief Minister Kongrak ke sangmane saje Central Reserve Police Force CRPF spy bogu permanent base hezai phung pului pulung bamra phabam me tembia ga chura beze Ministry of Home Affairs Government of India ne nalang bahange Meghalaya Sokri ne Central Reserve Police Force CRPF spy bogu permanent base hezai phung hange kadai chamchei be pepet ga be phakru 10 acres of land New Shillong Township ke padam ham tinji ga be pheuga de jai Central Reserve Police Force CRPF spy bogu ne hezai phung rame tembia chugu de le je sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga de le pi guys an kinga ni mele indu to de le